Apo, tanda naman nga si Mablayan. Tahan magayong nga naka-turn into left channel ni keyboards ko. Anyway, ang subsubli apo iti programa nga talaga met nga kay kayat iti sangkalubungan na. We have a lot of followers and viewers apo dito worldwide. Ayan, and iti mating mamumang agdinga kada kami ni Manang Aida Pascua Clinton of US. And of course, Kapsat Nelly Marianong at iti United Kingdom itata. And to ading Hasmin Rose Liktawa nga bada mga agpanpantay siguro. No, anyaman ti panpantayan ito tahang ko mo nakita iso na dyan di ladawan da ading Marjeline. And tayo anak na nga ni naganan Arvin, ayan, awang kamot, nilang mother mo tida, siguro da mo i-treat na kamot to no, damdama basit. And we would be glad apo nga makita mi nga kakadwa kayo. Nga permi nga kastawan nga ragdagsak mimitan. And ang arod, daw tayo hindi mo nga paset iti programa ket dandan ito ipadawatan iti may isang unit stand fan. Ito dito likod kami ipakita man balong dito Facebook live. Bong, makaungokan sa. Ipakita na may isang unit nga di kalidad mo apo nga basta-basta dito stand fan me. Ano ti tatak na? Natadam. Sharp. 1 unit sharp stand fan. Taket haan nga patakbuhin ako na. Si kami tinang pili. Si kami tigimatang dita baba apo. Dita Liberty Store. Ayan. Apo nga dandani mi nalipatan so kadagit. So amin na po nga dita nga babalasang nga napipintas. Dita Liberty Store. Ayan. Thank you so much sa iti discount nga iti 4 decade to. Talagang nagpabati da kano dati Hasmin ta banding damag nga giina kano. That's it. Okay, nga rod. Adit tuimitan na po iti datlag nga sobre dito isang wanan mi. Dito nakasuratan na po iti paulo nga inaramid mi. Dinti sumaruno nga sonata nga ingkam patugtugan to. Nga mampelay tata. Kung mablao tapay, katagiti agsubsubli. Welcome back ating June Seriales and GM from Auntie Aida, Pascua Clinton. Hello karo, babatiak man na po di ka anakak. Kuna naman, hindi namin baga, Jeric Ordonyo tinagbati. Thanks Kapsat from Auntie Nelly. Hello to Auntie Maria Peters. Kuna naman ni Craganilla. Michelle. Hay mga pogi watching from Kuwait, Michelle Carganilla. Gayam, Carganilla. Hello watching from Vancouver, British Columbia, Canada from Villanueva Almez. Thank you kuya from Ate Jasmine. Hello to Sir Dr. Adriano. Sabado. Pabati. Agbubuya pelas mo na? Pabati nga po ng Happy Mother's Day to all mothers, especially to my mama Celia Punayo and my mother-in-law, Mama Shirley Ricafort from Christian Di Punayo. Kung naman ni Roan. Hello kay June and JM. Happy Mother's Day to all the mothers watching from Abu Dhabi. Ay, ati KMG kanakananay ni Jason Mavi, ni Jeric Ordonyo. Hello, Sir Fred Alili. Yeah. He is watching right now. Here's from Uncle Ron Zipagan. Greetings from Celtic City. Pakablaman kin ni partner ko Marivic. Happy Mother's Day. Request na laonay. Ate na yan. Nabalin jay bulan. Tawan ti makaati ti pa nag-render ni JM. Best technique and style pailaang. Thank you. Apo. My God. Anyway, sige man balong. Itid mo man. Iti bulan. Pati DJ napananta jay locos kayo. Naggitara ka. Kinanta jay bulan Kasta una nag-jamming dyan. Lagurat-oratan. Nakapapukawan. Natulungan ka balong. Siyak pa. Iti ko na mga rod. Dahil ito yan iti version ni John Mark iti bulan. Para ka dito sa amin na po nga mga milindyal. Ang pa iti dalom. Yun naman ti tanong. Baka mamaganti ka na bukog ko dito yung bulan. Kamali ka tumater. Kukwa nakken kukwa kamet lang. Pintas ka aming mingan. Ket ita nga agmay may saak. Umay nakadmet abayan. Tilawag ti silaw pura. Ti bulan
tinakipuka Nga, di bulan aduyaw pinirdim di sound system ti 3K Hotel. kagurak ti agbiag analiday Oh, ragsak ko sikat gapwanan mangnamnamak inggat lumakay may kantain ta iyuldak sa tinyata tilawag ti silaw apuraw Di bulan adoya. Yeah. Epics na. Dinggem katinak ipupukaw. Di bulan adoya. Oh Muna no, baras pa eh, tirae ko mga talaga. If you're singing this one, talaga masabi mo a lot of energy, a lot of powers, a lot of voice. full power yan lang sige okay Dipindas mo dumaron sa jay bulan guto puso mangay katay-tay-akan ket agsubsubli dito'y ayan sikat biyag ko siksikalat pagduyusan dinggem to'y pusuken rik na emtin nagmarik-rik na chorus na to sige sige tilawag ti silaw apuraw ti bulan adoyaw. mali Ano nga? hinggem kad tinakipukaw Abaya. di bulan aduyaw Tata! Eta! tilawag ti silaw apuraw di bulan aduyaw Hindi tala ako na yun. dinggem kad tinakipukaw di bulan aduyaw Ako nga pati ganti panagsagsagabam. Okay ko na ni atay anak tayo nga ni Revelyn de la Peña Ramos. Pakablao maninong June kan ating JM amin nga in iti LG Ramon family. Happy Mother's Day to all. Kunana dito. And of course, agsubsubli ni Kap sa charity. I hope nga makangagisuna ta. Medyo nakapoy iti internet ni Jai. Ayun. Okay, that's it. And please do like and share our videos. Tapno ado pa iti ma-accommodate tayo abong nga Ilocano viewers. Ano ko na natabalong? From Ate Revelyn Ramos. Napagagtatayan, di ka dumdum ngag. Okay. Hello, Kap sa Charity from Antinelli. Okay, watching from La Patria College. Pakirit din po ng lahat ng mothers of CTE class at La Patria College from Ate Revelyn Ramos. Okay, binabati ko po sila Eugene at Senelyn, Ashelyn, Virgilio Taganas. Greetings from Celtic City. Ay, dati DJ ko tatay. Diba?
Pagkabla ulit latan na nag-text iso na international. Yeah. Pagkabla man kini partner ko Marivic, Happy Mother's Day request man launa niya mabalin di bulan okay as nalpasatayen. Greetings from Kabsat Ron Zipagan. And FDD Yeah? paplay naman po ng kantang Mahawayana. Tapno maiba naman yung Hardin Timasetas. Thank you, FDD. And luckily, hami pa amo daytay sunata nga dayta. Kasana tayo? Hawayana ko na. Hawaiana. Pakablao kini Auntie Leti de la Cruz dita Villa Carmen Ramon Isabela. Happy Mother's Day Auntie from Joseph Corpuz. Hello to Ate Merily Rimas. She's watching. Happy Mother's Day Ate Merily. Yeah. Okay. Ano pa eh. Madamo request iti political jingle dito yan. Okay. Okay, bura na po amin nga messages ito official text line tayo. Kahit kada kiti iso amin na po magbibuya international mabalin nyo mo tapo di sumali. Basta i-text nyo lang apo dito official text line tayo. Dajay answer yo. At ito kat awampay ti pauno ng nga sonata. Bahala kayo nga agpanunot no anya ti napintas nga title na. Ngam at dati napanunot min. Ito yan na po nakasurat. Nga no pumada din ti pugtuyo ay kat mabalin nga si kayon ti mga bak. And once again, iti sumali, mabalin nga sumali lang kat dagitay mothers, dagiti nanay. Tayo special kwating artata. Mother's Day presentation. Yeah. And iti official text line tayo is 0915-071-3686. No kayo sumali. So i-text ko apo, i-type ko dito Facebook. Agor ka. Tino siya. Ayan, i-chat ni John Mark dito apo tapno damat iti number yo. Dayay official text line tayo. And of course, with your name, age, address, and numano ti anak yo. Dayay man ti kanta iti segue na baset. Numano ti anak yo sa dayay title iti sonata. Ngarod, ipatukar min apo. Daytoy maudi nga dadatlag nga sonata. Kasabay lang ko maabot. Ada makaala. Tanuhang nga eksakto ko talagang haan nga mga bak. So nga dapat exactly. No niya di nakasurat dito'y apo sobre tayo. Mabalinan balong? Oh. Dating araw din na po. Ulitin naman di pagkanurutan to make it clear nga talaga. So mabalin apo, ti sumali iti so aminen. Dagiti agbubuya iti Facebook Live. Dagiti agdidingig, dagiti pabalayda. Mabalin kayo sumali, basta i-text nyo lang apo, ti umumno, naganyo, edad, address, numano, ti anak yo. Ayan, kadagiti nanang laeng. Ito official text line 0915-071-3686. Dahil ting order na po, iti datlaga ang sonata, dinggan nyo nga nalaeng. Isukanon ti katarkukan intero pagilyan. Di na pulos tinagdaran ti kinalalaki na. Junior iti naganak, boy kapoy ti alias na. Ngimaday padamag ko, bidot amin dayta. Sang pulo titawan na idipim mo sa iday di amana. Siya kundi makalan na takabsat ko ni tatang na. Malagip ko laon unay, bilinday di amana. Barok umuna akon, si kanton ti makaamon. Ikarim kadinak kong dinaktuladan na barairong. Lisyam ti makiriri wen balong. Saan kinatarkok no lisyam dagita malalastog. Kitang kanyak agbababawi anak kapupok. Anak kina malalaki makiriri barong. Adda nasarakan na babae kap-kap ne kana. Asawa nga makaawat, di kinatarkok na. Na minsan nga napanagubra, nilooban at pagtaengan na. Ni bakit na't nadanunan da,
sapay taluda. Nasangpatan ni Junior ni bakit na nga aglulwa. Pisang-pisang ti kawes na kasta unay ti kigtut na. Idikwan adda ginaw at na tayladawan ti amana. Kimaro ti ladingit na taadda timek anangeg na. Ikarim kadinak kung dinak tulada na barairong. Lisyam ti makiriri wen balong. Saan na kinatarkog no lisyam dagita nalalastog. Kitang kanya kag bababawi na ipupug. An akina malalaki makiriri barog. Kinatawaan dalang isuna pag iinuman nagsarakan da. Timak derbay atay may sa taagsin na batat tenga. Rumwar kumani Junior tarko ka nga talaga kunada. Ng makaplay di kinaulimig, taimbalunat na lang ba't kayang terwangan. 20 atawan met nga isukat nagtep-tepel. Ket itan iti kanitunan iparaman ng kinatarkotnan. Idi pimanaw jay pag-iinuman natumba amin na kalabanan. Kunana para king kabakit inted nan time o di adanugnan. Sana man yung kinuna ingkarik king katatang jak atulagan naglabasam. Lisyak makiriri wentatang. Ngem di nakbabalawen no aglagsihat man bilang. Amok asyat metket maawatang. Kinalalakik nasken inaktakdalan. Isuka nun ti katarkukan intero a pagilyan. Ado nga talaga mati sumalasali ka aruba. Dakela dito makita yun o kasi no kapartagteg sang pwet ngem awamot iti umno apo awan ti pumada dito ipan dito insurat me and we're giving 10 seconds kada kita sang pwet nga messages baka no naudi laang nagijay correct the answer na saway lumata das umutno kada umusto okay. Apo pati ni Junisha magtuto tekap sa ni Adriano. Tarkok ni Junyo, kinalalaki inaktakderan, tarkok asiga, intero a pamilya. Oh, dagsang gasat apo tawan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Awan. Erase amin na po nga sumbat. Awan ti umnom. Okay, we are giving you another chance. Damdama pa set. So, awanin na po text ang pin nga text. Hanyo na alat at electric fan. And mangtid ka man pa iti pangablao balong. Sagbay nga itultulit at iti nga paayayam ta. Kat mangtid kami to i-clue. Damdama pa seten. Oh, sa bumat. Kumablao ka ba balong? Wana ko na ni Junela Fabros, happy Mother's Day to all inang all over the world. Aglalo kinibugat ko Perla Isla Fabros. Kiniinang ko Romana Fabros. Naggapo kinyak June Fabros from Brisbane, Australia. Well. Happy Mother's Day kiniikit ko Baka. Ano na kinamin nga iikit ko. Salamat mga idol. Melaninang Cordon. Happy Mother's Day kiniinang ko Veronica Veras Viernes Jay Salvacion Boyombong Nueva Vizcaya. Happy Mother's Day kin Nanay Tess Heron. Balakad ni Tatang Tipaulo na. Kunaman niya, Kuya Joseph Agtarap. Awan, ito kayo official text line. Dandani laing apo. Ado ti dandani, ngem awan talaga pa iti nakaalay ti. Correct. So nga, lalaingan nyo, ti pumugto. For the meantime, may samang pa yung asunata balong iti kamti kundaway na. Dito man na, kay ayok unay, no kang kantaam dito katagol ka. What's that?
Katabiro ka da jay. Maging kanta. Carpenters. Ani for Yesterday Once More. One da jay. One of my favorite nga repertoire mo ito. Okay, nga ro, ladies and gentlemen, live. Live dito ay Sweet Radio 97.7. Isubli tayo tinagawan, itinabayagan na pimusay nga Timek ni Karen Carpenters, babae ni Timek ni John Mark Pastor. Namamati kayo. When I was young, I'd listen to the radio, waiting for my favorite songs. When they played, I'd sing along. It made me smile. Those were such happy times, and not so long ago. Those were such happy I wondered where they'd gone. But they're back again, just like a long lost friend. All the songs I love so well, every sha-la-la-la, every woe still shine. All the only sweet cuties, Every shing-a-ling-a-ling that they're starting to sing so fine. When they get to the part where it's breaking her heart, it can really make me cry just like before. It's yesterday once more. she'll be the one. She'll be the one. Looking back on how it was years gone by, and the good times that I had, makes the day seem rather sad. So much has changed. It was songs of love that I would sing to them, and that memorize each word. Those old melodies still sound so good to me, as they melt for you so well. Every sha-la-la-la, every woe still shine. All the oldest but cuties, Every shing-a-ling-a-ling that they're starting to sing so fine. All my best memories come back clearly to me. Some can even make me cry just like before. It's yesterday once more. she'll be the one. Every sha-la-la-la, every woe still shine. All the oldest but cuties, Every shing-a-ling-a-ling that they're starting to sing so fine. Every sha-la-la-la, every woe still shine. all the oldest but cuties, Every shing-a-ling-a-ling that they're starting to sing so fine. ang budama na giti sumungsung ba di text message. Yesterday once more kung kunada mo 52 years old. Okay, ngayong mga tataabot ipapugpug to ami. Datay may isa nga sonata nga talaga mo nga medyo at dati twist na. Layay title na. Aha.
lalaingan nyo iti agpanunot. Kuna na. Kaya tatati may isang message abot iti kuna natin na imbag nga malam yung Sir Jun. Kuna na mula dahil ito gayem tayo yung Sir Jun. Kuna na. Kaya pahikablaawan man met ni mother kong Mrs. Esther Victoriano. Alili ti San Fabian. Ken ti Mrs. ko Felicidad ti Alili. Tinangkablaaw. Board member Fred V. Alili. So thank you so much. Sir, iti bubuyam ka na kami. Kat kuna na pa dito ni Mayflor Gonzalez. Sir! Nakuna na? Nalabit taman. Nalabit tatta. Siguro. Nalabit taman. Kuna na. Happy Mother's Day sa lahat from Burgos. Anak ko na natabalong.